Manipur Technical YouTube channel ni makai de myam tara amuk chari myam ngasi ki video si de Elite Motion ki tips khari yamina cheba ado tips sing adu di Elite Motion gi akoi XML gi link semba amasung video gi oiba tips khari yamina si photo swaina lakpa kanda sida photo shape charak taba hadi photo ne paksil laga lakpu yorpa tar ga di akoi si makha gi editing shape an yorja sida click to sin biroba aduga si jina photo pak thok pai oidine ba yung si photo pak thok paja sin biro to si mai shape tare ko aduga koi photo pak dai kano pencil la ja si jina shape chan singa tar makha gi si ge da y an yor yung si ge da y gi si da click to sin biro ba aduga in si di akoi photo pak sin ba ma jung nim sil laga leram ba yaw tar ga di si sana sana ra sin biro ba jadi masai shape chana ba to si shape chare ko o di back chala si jadi yenga su ko si normal tare ko akhoi na YouTube ta ki XML lok thaba kan na so na photo phom yorom dre na khan ba do yaw do ba na te ba adi group oina ne habak pa gi ne ba ando group sida changbiro edit group sida changbiro ba adu sida le ko photo phom sida photo option bio id photo apam yaw da banate ba group oina id photo myam habok podo adugi wasin bai group oina hapne photo soina leram bajingja group oina grouping oina thamge tar ga di kamaina punchen ngena do mungi minar si photo gi soma tai gi si photo gi ja mit yek pasi da na taba photo sida khitang kuina click to sin bio ba aduga mathang siren naina click to biro punna aku je click to buler ko click to buler ga si matai gi batam je chidam click to sin biro si click to le to bo matam da si photo je grouping ne legre ko sida video thaba kan da video je ko simana amuk tang thagra ga ne video je mai matam du loi ba ga video se dum lebe dana adu kamana level loi de ga ne ba si play batam je si play batam je de kitang kuina nambiyo ba aduga sumana akoi bida eroni pi grane basi kan sida amuktang click to biyo ba je tar gadi akoi amuktang tha bada lebam video do lebor ba auto dum thara le rane ba adu simuthat ka tar gan plus thambiro aduga sida amukka kitang kuina nambiro ba aduga hane chang tarani ko XML gi link karamna share ngana ba do adu amugi yeminar si myam export to gon le ko export sida click to sinbiro aduga makhagi XML line tharija sidam tanga click to sin biyo ba aduga export amuga click to sin biro ba si export to matung da khoi sidane Google Drive an yaja sida click to sin biro Google Drive ta si mathaki document ai tana je sidi nangna nangi hamning bai tare nangi id nang XML gi maming do isai organa isai gi maming laidana adu nangna khangjabi name ama ibiro si ibalo reko makada shape yarja shape sida click to sin biro awoji XML do Google Drive upload to reko ado sida resume na thorok pa saw ne thorok pa tar ga resume sida click to sin biro thorok ta video dum XML je Google Drive upload to giba saw ni adu phone gi tonga le redra aduga local file sida click um tanga to sin biro ai sida drive ani le reko id ai XML ni XML ni drive ha pham ne ba folder ma semaga sida changle aduga Manipur Technical logo sima tai gi 3 dot leja sidam tanga click to sin biro si link ja link sidam tanga click to sin biro ai da copy link to reko asi copy link se aina id YouTube channel hang ba tar ga di YouTube ta koi link ha be dana XML gi link ha pa do ha pe yare adu na traga fan sakan sing da share to bo sare sing adi nang link je WhatsApp ta nang copy to raga atopa ta tha bo tar ga su yare ba friend me hanang ngoni je video ta ba ngam jadre ba haidi lo gi wa voice yam phaja ngang bu du nungai dra ba aduna phajana ngang thok pa ngam da ba dagi
वीडियो सेमजरक्तबनी मैम एंगोंदा पाउ फाउबिरनिंगबा मियो याव तारगा डिस्क्रिप्शन दा इंस्टाग्राम की लिंक हाबमगे अदुदा चंगलगा अदुम पाउ फाउबिरोबा मथंगदा मैम की नॉलेज ओबे अब वीडियो अमुक पू लाक्चगे ngasi gi de matang sida kainanaba jathang nijari मैम अरोबदा लाइक शेयर सब्सक्राइब